Ordination peknak kan thoklai Ordination kan pekin minhajo Kripfabule area ni HBA Ordination ahadapake za antiel nile zampuan tuamia lungtingan si back of la consekutia Minister Council ni Jijia Asopi natlak ni Ansim Jubilee Hanai Kebetulan hoi Pastor Peruk Ordination Kebetulan Hanai Pastor Paluan BABC Buanlung Area Baptist Churches Pastor Chazing Bingham Baptist Church Pastor Biakinn Nazareth Baptist Church Pastor Shangoy ZABC Zokwa Area Baptist Churches Pastor Santino Galilee Baptist Church Pastor Pansuhin Hakha Baptist Church hmannak aslai keyboard Troinakin somruk lepakat akan Troilai Juliawa Shana hmannak aslai Pastor Pengpumh BABC Pastor Chazing Bingham Baptist Church Pastor Biakinn Nazareth Baptist Church Pastor Shangoy Zokwa Area Baptist Churches ZABC Pastor Santino Galilee Baptist Church Hakha Baptist Church
Bible cha in ngai tin hanai mi phiêu zu phiêu tu le tha tu le phu tu longa an ra cái chu nun na kha an nge tu dim ti in an nge na na za kara tu khai tha chu ke ma hi ka se tu khai tha chu a tu na za alu lau kha sian Bible chiang chung yi bất thiền bia chôn bia tu lệ thong cha chim tua bất thiền bia na cũng na khuấy tua bồi bất giang bia lệ thì biểu bề tua bồi Giêsu Christ tu run dâu khen na cả zoom học la tu khai cha si học lệ thong cha bia các ter tua pastor Parhuan Pastor Chazing, Pastor Biakinn, Pastor Shangoi, Pastor Sang Tinduk Le, Pastor Van Suimi Nazu, and Kim Song Ha, but Chiang Tianga, Rian Pintu, Sina, Ordination, peknak zu Biakinn, Outnak Suma, Jutsu, Krifabuni, Afiter. Chúng ta cần riêng trôn hối pastor paruk na chu cần thầy đơn na i kripa buriana riêng kinh tu sina ordination cần bẹt trong halai voi kula voi ni na HBA Trienniel meeting bet sa na riêng na chan slide Hakha Baptist Association Hakha Chinsek Nyama Ordination peknak HBA-PG 22/2024-09 Area Local Churches Creek Fabuni Ordination Halbiak ni Pastor Mung Paruk Hazu Ordination Board ni Ahat ni adot in to ternak and to itwa Kong nila kumpul li away ina Kong nila kumpul li away kulaway ina kaya general meeting le Pengpumh Agape Baptist to mi a orden pek sinhase dia confeter Biakinn na Caanhmannak nang kili lai Biakinn ni arian siang tun tu le krifa zau khen tu pastora atachim tat dia nan lung tat tein nan zumo nan zuma khin mi Biakinn rian siang na chu filte le zum ok lak tein ka tuan lai Biakinn sungi Biakinn rian ha chu ka chim lai ka chon piak na lai krifa bu kum na le krifa rian tuan na ka shoi na lai boy Giêsu Christ ni athisenin atat mi turun zu ka zau khen lai ni lunglom na khong thabia zu ka chim lai ka khan lai dia bia nani ka mo association ni atwa mi pastor zu ok kung thati in ka zu lai Biakinn rian tuan tu diar honin bin fel na he kan na ti la pe in arian ka tuan lai dia bia nani ka mo kanilom nan bekam Biakinn ni kintar ramse chong hang rela slai Giêsu ni dang pakasina ka zul tia ati Giêsu ni mithi ni an mithi chu rakbui ko na se tia ale Adang bakhat ni boipa kan zut lai siman se lo kai in ni mi khadam te in rung tia vatitan haning tia ati Giêsu ni zul akadu mi ko mazon agot lo mi an silai avai lam ta na kha a put lo I
aga zulo mi chu keima mi si oka atlak lo tia ti voi 22nk HBA kafialai HBA kalam kaltu asilai tia ati kanilo atu jo ang kisukna caan asilai rapilai kanai Ordination Pengpumh Biakinn Lojong Kut Suan in Caanhmannak aslai Reverend Dr. Zarhte HBA President Caanhmannak akan dozung satu kan biakinn kan pa kan patian nang mani HBA tasuk na peki som sri le buktia lam na soi na sunga na sina kan ilom I namin kan tangkat irin tun na sunga lusin in ren tun na le krifabu zoket dule foi duding le zom duding a tu khal tha na kan peki tasuk na kan posak zazoa namin kan tangkat nihin voi voi na HBA Trienniel meeting le Pengpumh Biakinn na fanu panhi le na papa kali haju HBA ni nihin ni thok in Ordination kan peknak highly and rental naka Tling ral so bentuk in an hani an krifabu an soinaka an tukhalha an zauket naka ram thar rentul naksa na peknak le na ramkau naksa tukchin in an duangko nakle nariana ibeta na zara an hanko nakha I Ordination pekmihi an zara asua nak siderlo hulngi derlo thon nak sider sangko dia nasina thakan jam an krifa bujiwa an fakti sopa krifa buthar he dolerem denrin an kundi kar an santi voi bagat pather nihin thokin tukle kau diu in sang diu in tam diu in nerin atun khomi sinat azaa na falen azaa in
ทากันจำให้เลี้ยชุนนักเรียนเป็นตุตตะอันสีจังไรอีนังมันนี่นักเรียนมีอันสีจังไรจ้าอันนุ่นจ้าอันเจียจ้าอันชุดเดียร์เล่อันชิมเดอร์นักะนูทิ้งบัดทิ้งสีนักเงี้ยอินอันฟอยมีตุรุนจ้าจงปากโจชุนอกรักโบชันอกรักอันสีคนนักขานานี้ขจรเปลี่ยนฮาโร่ลำไฟกงทาให้เรียกว่า HBA ลำสุภาพตุคลาชาเป็นเปโลไฟตุชาเป็นเปโลที่บรรทุกอินกุมขัดกุมขัดนักเรียนเป็นตุริงกะชีดีนทุมีพันธุฟ้าขจรเป็นเปซุนซาโตเกียอาการขับทุเป็นมวยปาจิสุคริมินอินนัสินัทธากันจำเป็นปากันกะเทียอาเมนกันนี้ไปกำลังกันอินเวกหากันนุ่งทรงปะเทียนเรียนกระจวนลายเทียนันลุงนันเขยนันซุ่มนักเล่นันปุ่มนันแบกนักปะเทียนไปเล่อาภูมิมายะนันซิมบันตุกินเรียนกินตุสีนา Ordination แบกนันสังอตัวจน Reverend นันสังนวลไม่นับสา Ordination นี้แบกนันสโลเรียนจวนตุติงสีนับจ้า Ordination ฮีแบกนั่นสิจุจ้ากันเรียนจวนที่หอยพาสปอร์ตรูปตัว HBA นี้ Ordination อแบกจังหาจุจ้า Reverend ปาชวน Reverend ชาซิง Reverend เบียกไทสาม Reverend ชางโอย Reverend สังตินอุกReverend Van Sridin อันสังเตียของกันทันมาวันว่าเป็นเช่นนี้ก็ช่วยอินปีนาเซโลอินโซเคนของนาเซวันว่าเป็นเช่นนี้นั่นสมว่าไม่ลานตัดเซโลเปลอินเงของนาเซวันว่าเป็นเช่นนี้มิดไม่ช้าอินปีนาเซโลเดินนาอินปีของนาเซ Certificate เลไบเบิลจ้าเป็นนักอัศลัยประคัดที่รองค้า AGS นี่อะไรไลGS นี่อาการแบบอยากที่ไลไบเบิลจ้ากันอินเป็นนักลายจีสุนีอาทิตย์เซนินอาจารย์มีคิดฟาบูเจ้าแค่นักจ้าไบเบิลจ้าโอเคนั่นเชื่อมน้ำมีสุนักจ้ากันอินแบบมีมาสิ Hakha Association, Hakha Chinstate, Myanmar. Certificate of Ordination is certified that Pastor Biakinn has been duly ordained as a ministry of the gospel according to the word of God and spleen of HBA Minister Council on 24th day of February in the years of our Lord 2024 by the 22 Trienniel General Delegate of HBA SPG-22-2024-09 at Agape Baptist Church Hakha Chinstate. Reverend Dr. Thar, President, Reverend Mun Jung, Minister of Council Chairman, Reverend Pengpumh, General Secretary. February 24, 2024.
Area A Kripa Busina peknak caan slide. PABC Pastor Pengpumh HBA ni Ordination Biakinn. Jauh hamlo ama he dot nakin kecil rongkong nakcarin terjadi dengan somha. Dinam Baptist Church Pastor Hazing zu HBA ni Ordination Biakinn. Tuzat jauh hamlo dot nakin kecil rongkong nakcarin terjadi. Nazareth Baptist Church Pastor Biakinn zu HBA ni Ordination Biakinn jauh hamlo kecil rongkong nakcarin terjadi somna. ZABC Pastor voi zu HBA ni Ordination Biakinn jauh hamlo ama he kecil rongkong nakcarin terjadi somna. Galilee Baptist Church Pastor Samtin zu HBA ni Ordination Biakinn tuzat jauh hamlo ama he kecil rongkong nakcarin terjadi somna. Hakha Baptist Church Pastor Van Swinin zu HBA ni Ordination Biakinn jauh hamlo kecil rongkong nakcarin terjadi somna. Program kecil voi nantongin damping dengan himko asikau dia dan suatu tiga peknak di zon media house lo